Bismillahirrahmanirrahim. İhtibarınızga büyük İslam taglimatının kuşağında milli medeni programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. İsanmısız kadırlı tamaşaçılar. Assalamu alaikum aziz milletteşler. Biz sizni balqış tapşırığında yeniden bugün selamlayız. Hürmetli tamaşaçılar. Başkursistan hem ulug vatanımız Rusiyanın türlü tüveklerinde yaşavışı din ehillerimiz yıl sayın İslam İran Cumhuriyetine ilim tahsil etirge, tecrübe arttırı kurslarına baralar. İran'ın tarixin, medeniyetin, İran'ı kuru mümkünçilikleri de var. Biz anda Kum şehrinin Ali Mustafa isimli Halkara Üniversitesi'nin alimlerin, din ehillerinin derslerin, onların çıkışlarını dinledik. Şimdi sizin ihtibarınızga İran şehirleri hem İslam İran Cumhuriyeti'nin türlü medeniyet uşaklarında bulduğumuz hakkında sizge maglumatlar gösteririz. Bismillahirrahmanirrahim. Mihurban hem muhabbet iyası bulgan Allah ismi bilen Balqış televizyon programımızın bugünkü çıkarılışının İhlas saatlerin İslam İran Respublikası'nın baş kalası Tahran'dan devam etiriz. Buna karşımızda ziyaret, Salih Zade ziyaretini meşiti. Tahran şehrinin konakları, misafirleri, bundağı medeniyetke göre elbette bu meşitini kilip ziyaret ütüleri kürkem bir savaplı bir gamellerden sanıla. Şimdi biz Sarıyazade Meşidi'nin işinde bana bu kapkaları bu türbesinin mavzeliğinin işine giretirgen kapkalardır. Hayırlı saatte. Kurasız Zade Salih Meşidi'nin meydanında şehitler için bunda bir uruna ayrılgan kurasız bunda şeşekler. Bu şeşekler Süyüklü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhudur. Onlar İran İslam Respublikası'nın atom enerjisi, yaderli enerji boyunca fen alimleri, Amerika düşmanları bilen halak etildiler. Hem onların ruhlarını süyündürür için şuşunda bir türbe, mavzeli kuruldu. Hem millet bunda şuşu şeşeklerini getirir. Bu halkımızın, İran halkının bu alimlerge muhabbetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Fe in lem tef'al fema bellagte risaleteh. Allah ya'simuke minen nas. İnnallâhe la yehdil kavmel kafirin. Karşımızda intizar heykeli. İntizar yaki ana üzerinin balaların soğuştan koytmagan balaların kütüşü. Bunun tağda bir küp mağanavi kişi var. Ol ak üstte işlengen. Demek ol bir ümit, tınışlık. Hem bunda jirde ak üstteki kugerşin balaları. Elbette bu azatlık hem hürriyetke ımtılığının bir işaretidir. Hem bu hanım heykelinin kolunda çeşekler, bu güzellikinin ismi, bu suyu saadet hem muhabbetinin bilgisidir. Tağda bu heykelge şunday bir mağnavi güç salıngan, bu hanım üzerinin kollarını ko'taribroq
Hazreti Mehdi'nin soңгы yer yüzünün emiri kilosinin kütüğü bilen de mağlumdur. Demek bu hanım özünün işaretlerinde Hazreti Mehdi'ni kütedir. Hazır Salihzade Meşti'nin kiriş kapkalarında bulgan biseklerge, nakışlarga ihtibar etiniz. Görəsiz, İslam, İran sanatının, kaligrafi sanatının bu kadar mükemmel, bu kadar nişke buluna bu işarettir. Elbette bunday nakışlar meşrit kirişlerine, hem onun gümbezlerine, hem de türlü kilemlerde de buna okşagan nakışlar bulur. Görəsiz, bu İslam sanat eserinin bir gururluğudur. Karşınızda şöhretli ismi bulgan Hattat, matur yazışı Ali Ganci'nin sanat zalında görgezmesi. Karagız, bu eser bir üze bir hayran tamaşa kılık. Onun tüz harmoniyaları, onun nakışları zamanca bu 50 zaman 21. asırda İran'da siret işi durgan aşılık vakitte İran'ın asırlar tüpkülünden kelgen bir tüz harmoniyaları. Karagız, ol İran sanatına has bir uzak altın tüsleri hem bir beş tüsler birge koşulup bir Bismillahirrahmanirrahim kelimesine bir güç, kuvvet ve derece bile tutan bir sanatı eser. Bu eserde özünün tüsleri bilen bizning ruhlarımızga bir tinchlik, bir rahat bile tutan eserdir. Bu Ali Ganci'nin özüne has bir sanat. Ulanı naşuşu tabloğa yapıştırı usulü bilen bire hem elbette bir yamalık hem sanatımızda bir cevher bulup duradır. Karagzalar, bunda Allah'ın sözü, Allah buyura, siz kayda bulsanız da ol sizden bilen genleştir. Buna bu eser, buna bu ayet, kişilerin köngülüne bir tinchlik, köngülüne bir huzur getiretilen tüz harmoniyaları bilen verilgen. Karagız, elbette can tinchligine kavuşturatulan bir sanat eseri. Bunda şöhretli sanat sahibi Ali Ganci Bismillahirrahmanirrahim'ni başka bir şekilde canlandıran. Görəsiz, bunda tüz harmoniyaları hem harflerini kaligrafik bir hıyal hem sır bilen ornaştırgan hem elbette bu tağı da mihriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ayetinin bir görünüşü, bir sanatı eseri. Karagız, bu eser Celaleddin Rumi'nin sözleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri eserleri elbette bir yeşil tüste köngülge yatış etip verilgen. Bunda Farsı şairlerinin eserleri alarda türlü tüste hem köngül için bir rahat kavuşturu harmoniyası bilen verilgen. Karşımızda İslam İran Respublikası'nın şöhretli ressamı Hattat. Ol bütün dünya Hattatlar Akademiyası'nın da agzası, özünüzge mahlum Ali Ganci, Ali Janapları bir yıl evvel Rusya, Başkistan Cumhuriyeti'nin başkalası Ufa şehrinde özünün görgezmesini uyuşturdu. Hem elbette o İhlas Meşidinde özünün eserlerini icat etti. Hem İhlas Meşidine onlarını hediyeden kıldı. Karşımızda Ali Ganci, Ali Janapları özü. Buna indi İran İslam memleketimizde bulgan vakitte Kum şehrinde biz El-Mustafa isimli Halkara İslam Üniversitesi'nin işine girdik. Elbette görəsiz rəhbər Ali Janapları bilen bizi yanaştırabız. Biz Allah nasip eylese Ufa başkalabızdan kelgen iki talebeni okuşunu bunda
гылым тахсил итәргә, фарси телен өйрәнергә, күндерәчәк без хәерле сәгатьтә аларга бәхет, бәрәкәттә, файдалы гылым монда аларга насип әйләсен дип дугалар кылмактабыз. Каршыбызда ислам мәдәниятен һәм мәгарифен өйрәнүнең халыклар ара мәркәзенең җитәкчесе профессор Мәхмүд Әхмәди. Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында катнашуыгыз өчен әүвәл сезгә зур рәхмәт. Әйе, Иран Ислам Җумһуриятендә диңгезгә төшеп, инҗиләр алдык, гамәл өчен барысында күңелебезгә салдык. همچنین سلام‌های خالصانه دارم برای شما У меня самые искренние и добрые пожелания своим братьям и сестрам в Республике Башкортостан. Бүген Балкыш телевизор программабызның ихлас сәгатьләрендә үзенең фикер берлеге хакында Ислам Иран Җумһуриятенең Кум шәһәрендә урнашкан халыкара Ансар Таха Ислам мәдәниятен һәм мәгарифен өйрәнү мәркәзенең җитәкчесе профессор Мәхмүд Әхмәди гали җәнәпләре булды. Инде Раббimiz Аллаһның әмре удхулу фис-силми каффата именлеккә берләшеп кавышырга насип әйләсен һәм ил күгендә бәхет кояшыбыз, җиһан кучагында именлек йолдызыбыз балкысын дип дугалар кылмактабыз. Бу Кум шәһәрнең тарихы 2000 елдан да артыграк. Без бүген иртәнге сәгатьләрдә Кум шәһәрнең Коръән Кәрим музеенда. Әйе, без бүген Башкортстан мусламаннары динья назаратына табих булган бер төркем дин әһелләре белән Кум шәһәрендә төшеп диңгезгә күп итеп инҗиләр алдык. Гамәл өчен барысында күңелебезгә салдык. Без әле Кум шәһәрнең бу тарихи Коръән музеенда, бу музей үзенең булмышы белән мондагы 1300 елдан да артыграк Коръән Кәрим китапларының мәгълүматлары белән безнең фарси ислам мәгарифенең никадәр бөек сәнгать булганын аңлатадыр. Әйе, тарихның кагылган сайын кубыла, кыйыла ярчыгы, катламлары арасыннан тарих чыга, ислам тарихы чыга. Ушбу шаһана әсәрләре булган китапханада без Коръәннең нисхаларының ничек язылышы һәм аның гасырлар, дәврләр дәвамында ничек камилләшүе һәм язма ысулларының нинди камил булуын күрәбез. Һәм дә инде тагы да тәфсир китаплары, төрле конфессияларга кагылган китаплар, тибби, биология һәм дә соңгы 5, соңгы 4, 3 һәм соңгы гасырларда иҗат ителгән бөек фарсы галимнәренең дә монда шаһана әсәрләре бар. Инде Санәй Хиҗрия 1437 елга да аяк бастык. Сөйкле пайгамбарыбыз Хәзрәте Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның Мәүлид шәрифе туган көне алдындан бу шәрәф, бу фазилатлар безгә насип әйләде. Инде Сәфәр айының соңгы көннәрендә ул сөйкле пайгамбарыбызның вафат көннәре һәм Хәзрәте Хусейнның да вафат көннәре. Без бу көннәрдә ислам дөньясында бирлек, кардәшлек, туганлык күперләрен ныгытып, Раббimiz Аллаһның аяты удхулу фис-силми каффата именлеккә берләшеп кавышык дип дугалар кылмактабыз. Күрәсез, без бүген Ислам Иран Республикасының Кашин шәһәрендә, Кашин димәк өй дигән мәгънәгә килә. Бу 2000 еллык тарихы булган бик зур шәһәр. Монда халыклар фисташка җитештерү, Мөхәммәдия гөле яки роза гөле һәм тагы да бик күп яшелчәләр, җимешләр җитештерү белән дә мәшгуль. Менә без әле Кашан шәһәренең 550 бүлемнән торган буе белән 3 километрга җитешкән базарда. Үзебезгә мәгълүм, борынгы ислам
Персия, Иран дәүләте ул үзенең ультра архаизм һәм супер заманча мәдәнияте белән баглы. Күрәсез, мында төрле җимешләрдән һәм төрле табырлардан аш өчен хуш исле килгән матдәләрне паклап базарга чыгаралар. Әлбәттә, бу базарның эчендә аның хуш исе җанга рәхәт, тәнгә сихәт бирә торган бер бик тәмле ризыклардандыр. Мөселманнар җир йөзенең кайсы гына кыйтгаларында, кайсы гына дәүләтләрендә, төбәкләрендә яшәсәләр дә, алар бер-берсен танып, бер-берсен күрешеп, шатлык куанычларын, булса кайгы хәсрәтләрен дә уртаклашу бик күркәм вакыйга. Инде күп еллар буенча Башкортстан баш калабыз Уфа Ихлас дини оешмасы Иран Ислам Җумһурияте белән үзенең шулай бәйләнешләрен дәвам итә. Уфа баш калабызны нурландырган Шост БРИКС утырышларында Ихлас мәчетебезгә Ислам Иран Җумһуриятенең илчесе посол Мәһди Санаи җәнапларының бер җәй эчендә 2 тапкыр килүе шуның куәтле бер дәлиледер. Сөйкле пәйгамбәрбез Хәзрәте Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям матур язу иманнандыр дип буйырды. Менә шушы хадис шәрифкә таянып Башкортстан республикабыз баш каласы Уфада Ихлас мәчетебезнең конференц залында һәм дә Нестеров исемендәге музейның биналарында да каллиграфия, матур язу үрнәкләренең күргәзмәләре булды. Раббimiz Аллаһ буйырганча «Удхулу фис-силми каффата» иманлыкка берләшеп кавышыйк аят җәлилесенә таянып, мөселманнарның бер булып, тере булып, ире булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәүләре хакына. Алла насип әйләсә, Уфа баш калабызда сентябрь айында спорт уеннары һәм дә Иран киносының фестивальләре ният ителде. Булар да хәерле сәгатьтә, изге нияттә булсын дип, үтсен дип дугалар кылмактабыз. Трагические события последних дней бросают вызов. Вызов нашим вечным ценностям, извечным понятиям. Понятиям добра, чести, благонравия. А когда исчезает благонравие, ниспосылаются беды. Не всех устраивает, а порой раздражает тот уклад жизни, который ведет его сосед. Другой взгляд и иное мнение стало признаком второсортности и убожества. Нежелание понять и найти согласие привели к величайшим войнам в 20 веке, унесшие миллионы жизней. Представление себя в исключительности ведет сегодня мир к еще более тяжелым войнам. Именно с целью противостоять силам зла, пропаганде исламофобии и русофобии был проведен фестиваль «Искусство мира ислама-2016». Именно с целью призыва к человечеству искать пути согласия, искать в себе и окружающих прекрасное, будет проведен следующий фестиваль в центре нашей Родины в городе Уфе «Спорт. Сила духа». Этот фестиваль спорта – предлог задуматься и научиться заново взглянуть на мир без критики и упрека, без бесконечных поисков недостатков и изъянов. Именно в Уфе пройдут соревнования по конному спорту, стрельбе из лука, будут представлены выступления народных ансамблей стран ШОС и неделя иранского кино. Неважно, в какой части ты живешь, в Сирии, Ливане или Аляске, человек одинаково радуется звуку дождя, касанию любимой женщины, утреннему инию на спящей березке. Это призыв ко всем людям, к миру и согласию. Это способ показать, что есть то прекрасное, что нас объединяет. Это призыв не быть пассивным, призыв к действию, творить, созидать, искать. Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта,
милосердие всегда являлись базовыми нашими ценностями. И ничего с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется. Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии. Hürmetli televizor qarovuchilar, bizning bugungi programmamiz oxirida yaqinlashdi. Har vaqt bizning bilan qoling'iz. O'zingizning tilak fikrlaringizni Qizil Tong betlari osha bizga yozib jibaringiz. Şatlık hem huzurlukta. Bik yakında tağda uçraşular takdir eylesin. Sen imin bo'ling'iz.